Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Zorka Gojković, a vi pratite emisiju Gradski putokaz. Kraj godine je prilika da se sumiraju rezultati šta je tokom prethodnog perioda urađeno kada je u pitanju rada lokalne samouprave. Da li je moglo bolje ili više? Kakvi su planovi i ciljevi i zadaci u idućoj 2025. godini? Reći će moj večerašnji gost Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika grada Čačka. Gospodine Stevaniću, dobro večer i dobrodošli u našu emisiju. Evo, kao što sam rekla, godina na izmaku, dosta toga je rađeno u prethodnom periodu, pre svega mislim na rad gradske vlasti i lokalne samouprave, ali pre nego što pređemo na te aktivnosti i dešavanja, moram da vas pitam, vi ste nedavno imenovani za poverenika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Čačku. Kako funkcioniše ova politička partija u našem gradu? Vidimo da je se dosta toga promenilo vašim dolaskom, pa evo, kakvi su ciljevi, kakvi su planovi i kako ste zadovoljni dosadašnjim radom? Pre svega vam se zahvalim na pozivu u emisiju. Sled događaja u Srpskoj naprednoj stranci je da stranka je željela da pomladi stranku, odnosno da obnovi stranačku infrastrukturu, da se unese nova energija. Ja sam 7. poverenik Srpske napredne stranke u Čačku od njenog osnivanja. Nakon 5 godina na čelu je bio Milun Todorović, gdje smo uspješno prošli 4 izborna ciklusa, 2 puta lokalni izbori, 2 puta republički, jedno zajedno sa predsjedničkim, gdje je Srpska napredna stranka u Čačku odnela ubedljive pobjede i došlo je, da kažem slobodno reći, do smjene generacije, odnosno da ja u narednom periodu vodim gradski odbor, dok će Milun Todorović biti na čelu grada u naredne 4 godine. Ono što koristim priliku zahvalim i predsjedniku stranke Milošu Vučeviću, predsjedniku izvršnog odbora Darku Glišiću, naravno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ukazanom poverenju. Predamnom i mojim saradnicima je mnogo izazova u narednom periodu i to me sigurno motiviše da radim iz dana u dan još više i više. Ono kad je pitanju stranka, mi smo prethodna 3 mjeseca formirali 50 mesnih odbora, obnavljamo, kao što sam rekao, stranačku infrastrukturu, također formirali smo i stručne savjete. Jedan upravo takav je bio i sa Markom Kešeljem kada je bio gost našeg gradskog odbora, gdje smo, na primjer, za predsjednika Unije mladih izabrali studenta Pravnog fakulteta u Beogradu Matiju Popovića, koji ima prosjek 9,77, jedan odličan dečko, pred kim je sigurno svetla budućnost. Očekujemo da nakon završetka školovanja se vrati u Čačak i da svoju budućnost gradi u našem gradu. Već nakon praznika nas sledi formiranje Unija žena, čime ćemo završiti konstituisanje svih, da kažem, stranačkih organa. Mi kao stranka smo uveli novinu i prijem građana svake subote od 9 do 13 u našim prostorijama, gdje želimo da naši funkcioneri i sam gradonačelnik i pomoćnici gradonačelnika i zamjenik gradonačelnika, ali i ostali direktori u direktnom razgovoru sa našim sugrađanima pokušavaju da brže i efikasnije reše njihove probleme. Ono što ću se ja truditi da u narednom periodu je da oko sebe stvarno okupim tim, pre svega i nova lica u našem gradskom odboru, ljude od ugleda i znanja iz našeg grada, eminentne stručnjake, već nekoliko njih će biti početkom godine i predstavljeno kao novi deo gradskog odbora. Već nakon praznika imenovat ću i 3 potpredsjednika gradskog odbora od ukupno 5 koju mi daje stranka mogućnost. Naravno, već ono što su potrebni, pre svega i oko mene, i kvalitetni ljudi koji su spremni da rade i više od 8 sati dnevno, ambiciozni ljudi, jer sama politika ne trpi prosječnost. Iz prosječnih rezultata ne možemo dobiti poverenje građana. Kada upravo govorimo, to ćemo se također kasnije baviti, poverenje građana, ali pred vama je velika odgovornost. Vidimo da je zaista u celom svetu turbulentan, da kažemo, ovaj kraj godine, pa naravno i u našoj državi, ali da li vi imate, da kažem, bojazan da možda nećete ostvariti vaše zacrtane ciljeve i s obzirom da je velika odgovornost na vama i naravno vašim sadašnjim i budućim saradnicima kada govorimo o stranci, odnosno Srpskoj naprednoj stranci i gradskom odboru u Čačku? Pa iskreno što tiče gradskog odbora, stvarno u prethodnom periodu dosta se vidi
nove energije, dosta pozitivnih rezultata, dosta aktivnosti na terenu i opet, kao sam malo rekao, dosta smo se i približili našim građanima i stvarno trudimo se da svima koji nas obrate za pomoć izađemo u susret. Malo pre sam i zaboravio, pokrenuli smo i akciju Dobar komšija, gdje svi naši građani mogu nas obratiti. Da li je to pomoć u vidu ogreva, neke bele tehnike ili drugih problema kojih imaju za potrebe redovnog života. Tu su naši članovi mesnog odbora i funkcioneri koji iz sopstvenih sredstava prikupljamo sredstva kako bi tim sugrađani mogli da pomognemo. Sigurno pred našom državom nisu laka vremena i sama situacija po pitanju i spoljne politike, ali i unutrašnje politike. Prethodnih dana i nedelja sami protesti u našoj zemlji, gdje vidite se deca i studenti koriste u političke svrhe, pokušavaju opozicijni lideri da se sakriju iza njih. Svi znamo da su građani, da će djeca uvek podržati, da građani imaju emociju po tom pitanju. Ja opet apelujem na sve, odnosno i đake i učenike, da se već posle praznika vrate u školske klupe, jer teško je nadoknaditi na kraju nastava i same ispitni rokovi. Siguran sam i da dosta studenta i vidim da u prethodnom periodu i to ne podržava. To je već jedna velika manjina koja blokira i rad fakulteta. Mi kao odgovorna stranka smo, evo i danas je podignuta optužnica protiv 12 ljudi, 2 ministara u prethodnom periodu preuzelo odgovornost i podnelo ostavku. Sigurno je i ministar Goran Vesić, koji je veliki prijatelj grada Čačka. Sećate se i vi kada se je i srušio most u Mrčajcima, da je već tog jutra bio sa nama tu, da su brzo preko Ministarstva građevinarstva obezbeđena sredstva, da je taj čovjek sigurno dosta pomogao i kada su pitaju obnova puteva oštećenih zbog izgradnje autoputa, gdje je preko blizu 30 km rekonstruisano i dosta seoskih, ali i gradskih saobraćajnica je ministar Vesić u prethodnom periodu pomogao. Ostaje, da kažem, sigurno žal što on neće biti više na čelu tog ministarstva, ali mi kao stranka smo pokazali da smo odgovorni ljudi. Ne sjećam se da je u prethodnom periodu i kada je ubijen premijer države, neko tada preuzeo odgovornost i od ministara tadašnjih podneo ostavku. I ono što sam siguran da politika Aleksandra Vučića upravo garantuje i mir i stabilnost i da verujem da će se svi ti problemi brzo i rešiti. Da li mislite da će doći do nekog boljitka, da kažem, evo, s obzirom da pominjemo sada proteste koji su u celoj Srbiji, naravno i između ostalog i u našem gradu. Da li postoji neko rešenje, s obzirom da su oni izneli neke zahteve, da su ti zahtevi prihvaćeni, evo kao što ste sada rekli da je danas izdata odnosno izrečena optužnica. Da li po vašem mišljenju ima nekog dogovora i da će se to uskoro sve, da kažem, srediti? A s druge strane, moram da vas pitam, promenuli ste i studente, naravno i srednjoškolci su na ulicama. Da li će oni izgubiti godinu? Kako će oni to, po vašem mišljenju, nadoknaditi? Da li će uopšte naći neko rešenje? Pa koliko vidite, svi zahtjevi studenta su ispunjeni i više nema razloga za same proteste. Vi ste bili svedoci činjenice da 13. decembra, mislim tog datuma petak, jedini Čačak Srbije je imao potpunu obustavu. Nisu tada sve škole, da kažem, i podržale tu ideju zbog tragedije u Novom Sadu, a apsurd jedan primjer da su novosadske škole tog dana išle normalno u školu. Ja lično i kao pomoćnik gradonačelnika i prvi čovjek stranke u Čačku podržavam i prosvetare i njihove zahtjeve kad su u pitanju njihova primanja, njihova borba, ali ovo već prelazi umešanje dece u politiku i opet se nadam da će svi već od januara vratiti se normalno u školske klupe i da će se nastaviti sa redovnom nastavom. Ono što također bih pomenuo, vidite da je sama opozicija i nakon protesta na Slaviji traži prelaznu vladu. Sigurno nećemo dozvoliti da se oni koji su sakrili za tih studenta da dođu tako na vlast bez izbora, jer na vlast ne dolazi sigurno preko tragedija, što oni upravo koriste. Kako vi ocenjujete sada trenutno političko stanje u našoj zemlji? Pa ono što tiče Srpske napredne stranke i sam predsjednik Aleksandar Vučić, ide isto u prethodnom periodu, prethodnih 10 dana otvaranje Moravskog koridora, nove deonice tog koridora, juče brze saobraćajnice
od Loznice ka Beogradu, podrška mladima za kupovinu nekretnine. To nije novost, da kažem da je od ovog perioda, već i pred nekoliko godina uvedena subvencija za sve mlade bračne parove koji dobiju dete. Samo je, da kažem, država dodatno ulaže da mladi imaju što bolje uslove. Evo, upravo ste sada pomenuli otvaranje pomenute deonice. Da se vratimo na rad, da kažemo, lokalne samouprave. Tokom prethodnog perioda dosta toga je urađeno i to je svakako evidentno. U našem gradu realizovani su mnogobrojni kapitalni projekti, najavljene nove investicije. Mi smo u toku ove godine imali 2 izborna, ili tako, ako se ne varam, procesa. Da li je se to možda odrazilo na funkcionisanje lokalne samouprave? Da li su, po vašem mišljenju, mogli možda i neki drugi projekti da se realizuju, neke investicije? Neke su naravno i realizovane i dosta toga je urađeno kada govorimo o svim sferama, da kažem, života. Pa sigurno da je dosta urađeno u prethodnom periodu. Naravno, i pred nama su novi izazovi, novi projekti. U decembru smo imali republičke izbore, gde je opet Srpska napredna stranka osvojila ubedljivu pobedu. U junu lokalne izbore, gde je Milun Todorović dobio ubedljivu podršku građana i mi smo formirali vlast. Slobodno reći stabilna vlast koja će naredne 4 godine biti na čelu grada Čačka. Kada su u pitanju brojni projekti, završena ove godine rekonstrukcija ulice Župana Stracimira, rekonstruisali smo u samom centru i gradsku fontanu, u prethodnom periodu završena je rekonstrukcija ulice Cara Dušana, izgrađena u tom delu i sala za ekonomsku školu i borilačke sportove, rekonstruisano parterno uređenje oko same galerije Nadežde Petrović, rekonstrukcija Hadžića kuće, druga faza bulevara Vojvode Putnika i sigurno dosta nas očekuju u narednom periodu. Malo sam pomenuo i izgradnju mosta koji spaja Mrčajevce i Slatinu, koji mnogo znači ljudima iz tih delova grada. Izgradnja trafostanice u Mrčajevcima, rešen je jedan višegodišnji problem. Dosta ulaganja i u sportsku infrastrukturu i mislim da imamo čime da se ponosimo šta je urađeno u prethodnom periodu, a siguran sam da ćemo dosta lepih stvari uraditi i u naredne 3-4 godine. Evo, upravo ste sada pomenuli šta je urađeno i pomenuli ste, da kažem, između ostalog i sportsku infrastrukturu. Evo, nedavno su stigle lepe vesti od resornog ministarstva da ćemo dobiti određena sredstva i za rekonstrukciju još jednog, da kažem, od mnogobrojnih sportskih terena i igrališta u našem gradu. Reč je o rekonstrukciji igrališta, odnosno terena kod medicinske škole. Kada će započeti rekonstrukcija tog terena i evo, pretpostavljam... Pa već na proleće krećemo u rekonstrukciju terena kod medicinske škole, odnosno u okviru škole Milice Pavlović u mesnoj zajednici 3. decembar. Uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, grad Čačak je dobio 2,8 miliona dinara, dok će naše učešće biti oko 800.000 dinara, kako bi se kompletna podloga zamenila tartan podlogom na tom terenu koji koristi đaci obe škole, ali naravno leti se održavaju i košarkaški turniri, turniri u malom fudbalu i to je pre svega zahtev tih naših sugrađana i ono što će sigurno biti, da kažem, iznenađenje, odnosno ideja je da ako nas proslavljen košarkaš Aleksa Avramović prihvati, da se sam taj teren zove po njemu. Ono što ćemo u narednom periodu raditi je sigurno još 4 dečja igrališta u mesnim zajednicama Trnava, Trnavska, Baluga. Radit ćemo u Vujetincima i Loznici. Sledi nam i izgradnja novog terena za fudbalski klub Atenica u okviru te mesne zajednice, novo reflektorsko osvetljenje na terenu u Ljubiću. Ono što je bitno, kao što ste vidjeli, ja sam i pre ove funkcije bio i na čelu Sportskog centra Mladost. Za 4,5 godine smo promenili taj deo grada, spustili Čačak na obale Morave, ne više samo u letnjem periodu, već i u zimskom periodu. Ono što je bitno, imamo kompleks gradskog fudbalskog stadiona koji je sigurno jedan od najlepših u Srbiji. U narednom periodu moramo težiti da u okviru stadiona završimo i sobe. Također, vidjeli ste i rekonstrukciju Altajskog stadiona, gradski bedem u Novom Ruhu. Otvorili smo prošle godine i prvi, ove godine, odnosno, padel teren u našem gradu.
prethodnom periodu uređeni park mladosti, gradski BDM, sada se radi i staza BDM-a od ulici Ilije Garašanja ka ulici 429 i stvarno mislim da sam centralni deo, ali i sa samim sportskim centrom Mladost, Čačak ima sigurno jedan od najlepših delova u Srbiji. Svima nama koji živimo u ovom gradu, Sportski centar Mladost je tokom leta, da kažemo, najomiljeniji kutak u gradu, ali odnedavno je postao i tokom zimskog perioda. Kada ste bili direktor Sportskog centra Mladost, više puta smo pričali na tu temu, mnogi su vas osporavali i da li ste sada srećni kada pogledate kako izgleda, evo sada upravo je u toku jedna vrlo lepa manifestacija na, da kažem, okviru Sportskog centra Mladost, u pitanju je zimska čarolija. Da li ste pre svega srećni kada vidite koliko je to puno dečije graje i naših sugrađana i naravno da ste ostvarili ono što ste tada zamislili, a mnogi su govorili da od toga nema ništa? Pa iskreno, sa 28 godina kada sam preuzeo Sportski centar Mladost, svjesni da su me mnogi usporavali, ali to me nije omelo da svojim radom i delima, naravno uz podršku i gradonačelnika Milana Todorovića i grada Čačka, realizujemo sve planove koje smo zacrtali. Ja opet ponavljam, sećate se i gradske plaže koja je bila u prašini, tada su isto sporavali što radimo Behaton. Evo sada vidite veliki broj naših sugrađana i opet ponavljam, ne samo leti u zimskom periodu. Evo juče sam bio na tom delu grada, stvarno je lepo prošetati, ne možete više naći ni parking mjesto. Ono što je novina, mi ćemo sljedeće godine raditi i novi parking iza doma učenika kako bi proširili kapacitete, kako bi svi naši sugrađani mogli da bezbedno ostave svoj automobil kada dođu da obale Morave, ali naravno i tokom radnih dana kako im bi se približili centru grada i mogli za nekoliko minuta stići do samog centra grada. Ono što sam sigurno ponosan je i na sve zaposlene u Sportskom centru Mladost koji rade 365 dana u godini, koji nije samo, da kažem, letnja sezona, evo već sad i zimi i oko klizališta i stvarno je lepa slika i juče poslata i sa Morave još jedna lepa manifestacija i trka, porodična trka Deda Mrazeva, što mislim da je prva već ove godine i da će to već postati narednih godina tradicija. I sam Sportski centar Mladost je i nekoliko objekata što održava i pored gradskog stadiona i hale košarkaškog kluba, odnosno hale košarkaškog kluba Borac kraj Morave, plave hale u Atenici, Sokolskog doma koji sad se pretvara u muzej košarke koji će već i na proleće biti otvoren i stvarno mislim da Čačak može se podići sportskom infrastrukturom i opet kao što sam malo pre rekao, gledali smo i ostale mesne zajednice i Zablaće i Slatinu i Trepču i stvarno se trudimo da izađemo svima u susret. Evo sada ste upravo, da kažem, možda smo nešto i preskočili kada govorimo o sportskoj infrastrukturi, a sigurno mogu da nam pozavide mnogobrojni gradovi u Srbiji. Moramo da se vratimo na druge, da kažem, investicije. Malo pre ste pomenuli neke koje su realizovane, ali evo nedavno je usvojen i gradski budžet, sigurno jedna od najvažnijih stavki u funkcionisanju rada lokalne samouprave. Budžet je, da kažem, smanjen, jel tako, u odnosu na prvobitni. Sad su različite mišljenja. Neko kaže da u narednom periodu neće moći da se realizuju započete investicije, da neće biti realizovani planovi. Evo kako vi to komentarišete i mnogo je, da kažem, projekata i pre svega kapitalnih najavljeno za 2025. godinu. Pa budžet grada Čačka za 2025. godinu je pre svega odgovoran i garantuje stabilnost našeg grada u narednom periodu. Ono što sam siguran da se na 6,7 milijardi neće završiti 2025. godina, da ćemo sigurno uz podršku resornih ministarstava, Vlade Republike Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića dobiti tokom godine i dodatna sredstva za razne projekte koje budemo konkurisali i da grad Čačak, pre svega evo ja pošto sam pomoćnik resorni za infrastrukturu i mesne zajednice, reću da je što se tiče infrastrukture sigurno razvojni budžet. Osvrnut ću se i na završetak Buleja Vojvode Putnika, početak izgradnje Sinđelićeve ulice već tokom 2025. godine, što sigurno neće moći bez podrške resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije. Kada je u pitanju Buleja Vojvode Putnika, mi smo govorili već u decembru izgradnju mosta preko Lozničke reke sa kompanijom Štrabak i očekujemo već da tokom februara meseca radovi počnu. Također iz našeg ugovora o održavanju grada realizovat ćemo
spajanja saobraćajnice s ulicom Sime Sarage i nakon izvlašćenja objekata doći do već republičkog SUP-a, odnosno do Lukoil pumpe, gdje će se uraditi kružni tok i konačno završiti Bulevar Vojvode Putnika. Mi se nadamo da ćemo to uspjeti do kraja 2025. da završimo, čime ćemo rešiti dosta pitanje saobraćaja u našem gradu. Očekujemo da sljedeće godine počnemo izgradnju Sinđelićeve ulice od ulice Vojvode Stepe do ulice Svetog Save. Također, ovih dana u završnoj fazi je postavljen i semafor na uglu Bulevara Vojvode Putnika i ulice Jaše Prodanovića. Ono što je isto bitno da naši sugrađani znaju da kružni tok, pošto je bila ideja i da bude kružni tok, nije mogao zbog dimenzija tu da se stavi, zato je rješenje zbog bezbednosti saobraćaja postavljanje semafora. Također, kod autobuske stanice privremeni kružni tok ćemo rešiti i izdvojili smo 5 miliona narad za trajno rešenje tu kružnog toka. Ono što ćemo raditi, kao malo sam pomenuo, i parking kod doma učenika. Građani Loznice treba znaju da počinjemo i na proleće izgradnju potpunog zida kod posljednjeg magacina, 2 prelaza koja su uništena tokom poplava prethodne 2024. godine. Također, sledi nam izgradnja, malo sam pomenuo, izgradnja fontane, rekonstrukcija fontane u gradskom parku, podrška u izgradnji terena za fudbalski klub Atenica. To je još jedna, kažem, lepa priča gdje smo zajedno sa građanima od problema u koji je grad ušao zbog deponije duboko na transfer stanici. Bili ste svjesni blokadu u prethodnom periodu, ali sigurno jedan od pozitivnih primjera kako treba grad i građani da rešavaju, da se to ne rešava ni preko Ozon Presa, ni preko Nove S i ostalih televizija, već u direktnom razgovoru sa gradskim rukovodstvom. Ja lično za sve građane stojim na raspolaganju. Vrata moje kancelarije su uvek otvorene i stvarno bih pohvalio meštane u tom delu grada u okviru mesne zajednice Svetog Sava. Evo, mi ćemo zajedno realizovati u narednom periodu njihove zahteve. Rešili smo trajno, odnosno odlaganje smeća s transfer stanice, sada tamo uopšte više nema smeća, kao ni u krugu komunalca. U prethodnom periodu je bilo i priča oko transporta smeća iz Užica, to se koliko stigne dnevno, odmah se tera dalje, tako da trenutno Čačak je rešio problem smeća. Ono što nam ostaje u sljedećoj godini je i rešavanje kabastog otpada, koji nije, da kažemo, od juče, već nekoliko godina datira taj problem i ja se nadam, odnosno siguran sam da ću zajedno i uz podršku gradonačelnika, ali i direktorke Mirjane Đoković sljedeće godine rešiti i taj višegodišnji problem. Vi ste u čestom razgovoru sa našim sugrađanima, pre svega i na seoskom području, s obzirom da dosta vremena provodite na terenu. Da li možda ima neka mesna zajednica koja ima potrebe za još nekim putnim pravcem koji nije asfaltiran? Jer smo tokom prethodnog perioda bili svedoci da su zaista mašine i radnici preduzeća bili isključivo na terenu i rešavali sve, da kažemo, sve probleme zbog kojih će sugrađani u narednom periodu živeti pristojnije i bolje i svakodnevno lakše obavljati svoje životne aktivnosti. Pa uvek ima zahtjeva naših sugrađana, preko 500 km asfaltiranih puteva u prethodnom periodu. Potreba ima sigurno još. Ono što sam malo pomenuo, akcija će biti na izgradnji Bulevara Vojvode Putnika i Sinđelićeve ulice. Bez podrške Vlade Republike Srbije i resornih ministarstva to sigurno nećemo moći iz našeg budžeta da rešimo, ali tu će biti i nalozi, odnosno zahtjevi za asfaltiranje puteva i po mesnim zajednicama i seoskim sredinama. Ono što želim da pomenem i u izbornoj kampanji, ono što je bilo bitno i što su građani Čačka prepoznali, bez, da kažem, vertikale sa Vladom Republike Srbije i predsjednikom, teško da se dođu sredstva u naš grad. I opozicioni političari koji su to obećavali, da će oni asfaltirati po našem gradu, ne znam kako su to mislili, bez podrške Aleksandra Vučića i naravno Vlade Republike Srbije na čelu sa Milošem Vučevićem.
Koliko je zapravo važna ta saradnja sa institucijama i sa državom i naravno resornim ministarstvima, a u prilog tome koliko je zapravo važna govori podatak da će se u 2025. godini upravo zahvaljujući njima realizovati kapitalni projekti poput izgradnje, da kažem, bolnice, zdravstvene stanice u Ljubiću i drugih sadržaja. Pa prva, sam izgradnja opšte bolnice u Čačku sigurno je jedan od prvih prioriteta našeg rada u narednom periodu. Mi smo završili i dobili građevinsku dozvolu za izgradnju prve faze, odnosno izgradnje hirurške bolnice, blizu 26.000 kvadrata, vrednost 8,5 milijardi, što sigurno ne može iz lokalnog budžeta, već uz podršku predsjednika Aleksandra Vučića i same vlade Republike Srbije. I očekujemo da tokom 2025. godine dobijemo podršku za realizaciju tog projekta koji je sigurno bitan za sve naše građane, ali i građane iz našeg okruga i same zapadne Srbije. Ono što nas očekuje je i završetak projekta izgradnje javne garaže, završetak projekta zatvorenog bazena, završavamo i projekat linijskog parka na Ljubić-Keju i ti svi projekti sigurno neće moći bez podrške države. To sam upravo htjela da vas pitam, da li je se odustalo od izgradnje zatvorenog bazena u Čačku? Pa ono što naši građani mora da znaju da je projekat u završnoj fazi. Mislim da ćemo tokom juna meseca najkasnije dobiti građevinsku dozvolu. Nakon toga sledi da obezbedimo sredstva i postupak javne nabavke kako bi se ušlo u realizaciju tog projekta. Ono što je opet bitno, na prvom mjestu sigurno mora svima nama bude izgradnja opšte bolnice, da je to opet i naši sugrađani u svim anketama i im je kao prva želja. Također, sigurno i potrebe izgradnja javne garaže, tako da Čačak će već tokom 2025. godine imati spremna 3 važna projekta kako bi aplicirao kod resornih ministarstva, odnosno Ministarstva za javno ulaganja. Kada smo malo prepominjali mesne zajednice, pre svega na seoskom području, propustili smo da kažemo da je u prethodnom periodu rešen jedan višedecenijski, da kažemo, problem u pitanju je vodosnabdevanje, tako da ste pred kraj ove godine obradovali mnogobrojne meštane koji već dugi niz godina unazad imaju problem jer nemaju čistu vodu za piće. Pa jedan od velikih zahtjeva naših sugrađana svih delova grada je i proširenje vodosistema za vodosnadbevanje. Mi smo ušli evo sljedeće godine i završavamo konačno vodu u Mojsinju, radimo lokalni vodovod u Roscima, u Pakroviću još jedan bunar kako bi se priključilo još 20 domaćinstava, projektujemo i vodosistem u Kačulicama. Također, ono što je bitno, sljedeće godine očekujem da konačno posle više decenija i dođe voda do posljednjih rezervoara u Pridvorici. Mi smo već, građani su pred 20 godina i uplaćivali, tadašnja vlast je potpisivala ugovore, a ti rezervoari su faktički bili kao takozvani spomenici, bez bilo kakve opreme, bez pumpi, bez elektromreže. Ono što ćemo uspjeti, siguran sam već tokom leta, da voda dođe do posljednjeg rezervoara, čime ćemo stvoriti uslove da se radi razvodna mreža u tim visinskim zonama. Ono što nas čeka sigurno, a bez podrške države neće moći i nastavak izgradnje vodosistema Vranjici, Milići, Sokolići, blizu 500 kuća očekuje da su u narednom periodu povežena na sistem, odnosno na RZAV. Mi smo na početku godine dobili podršku od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za izgradnju vodosistema u Bresnici, 70 miliona dinara. Tu radimo blizu 25 km mreže, oko 250 kuća će već u 2025. godini biti priključeno i rešit će se jedan višedecenijski problem u tom delu grada. Sledi nam i projektovanje vode za Gornju Gorevnicu i dosta drugih projekata kako bi stvorili uslove da apliciramo, ali i da iz našeg budžeta u narednom periodu finansiramo te investicije. Kada govorimo o tim selima i kada, evo, zaboravili smo malo da pomenemo i Vidikovac na Kablaru, to je sigurno ono što svakako zanima naše gledalce, pre svega one koji žive u tom delu grada, dokle se stiglo i kada se očekuje završetak i ove vrlo važne investicije, naravno, jer takođe veliku podršku smo imali od vlade Republike Srbije.
Pa Vlada Republike Srbije je stvarno prepoznala Ovčan banju i kao veliki potencijal, dosta ulaganja u prethodnom periodu. Ono što nas sljedeće godine očekuje, ja se nadam, i dobijanje građevinske dozvole za izgradnju vode i kanalizacije u samoj Ovčar banji, čime će stvoriti uslove za još veći razvitak same banje. Sad su u toku bili i radovi na izgradnji pristupnog puta ka samom Vidikovcu, gdje je dosta pomogla i Vlada Republike Srbije preko Ministarstva građevinarstva i puteva Srbije. Sam Vidikovac je u završnoj fazi, ostaje da se, ja se nadam, već na proleće da ćemo ga otvoriti, dobijanje i upotrebne dozvole, čime će se stvoriti uslovi za otvaranje. Stvarno prelepo mesto, dosta turista, sigurno sam da će se u narednom periodu privući sam Vidikovac na Kablaru. Koristim priliku se zahvalim i meštanima koji su nas i podržali izgradnju. Sami oni znaju koliko im to znači. Malo sam pomenuo izgradnju vodovoda u mjesnoj zajednici Rošci, to je upravo na Kablaru. Radi se bušotnja kako bi se 20 kuća rešilo višedecenijski problem i dobilo vodu. I stvarno i gore smo imali u prethodnom periodu i proteste, vezivali su se za drva, blokirali mašine, ali opet kažem hvala i meštanima koji su bili na strani i nas kao grada i države, gdje su prepoznali i oni sami znaju tu koliko im to znači. Sigurno su oni najbolji sagovornici na tu temu. Evo, gospodine Stevaniću, upravo ste sada i rekli od kakvog je značaja zapravo izgradnja Vidikovca na Kablaru. Sigurna sam da smo u ovom našem današnjem druženju emisiji mnogo toga zaboravili da pomenemo. Tu je sigurno i završetak tako zdravstvene stanice u Ljubiću, zatim crpna stanica, tu je i, tako ako se ne varam, pri kraju izgradnja vrtića u Zablaću. Tako je. Već u prvoj polovini 2025. godine otvorit ćemo, odnosno završiti zdravstvenu stanicu u Ljubiću. Vrtić u Zablaću je u završnoj fazi. Također crpna stanica očekujem da već do maja mjeseca bude puštena u rad. Ono što smo u prethodnom periodu rešili sa elektrodistribucijom je pitanje trafostanica za napajanje i crpne stanice i zdravstvene stanice u Ljubiću, čime smo potpisivanjem ugovora sa elektrodistribucijom stvorili sve uslove za završetak tih radova. Ono što nas očekuje sigurno i u drugoj polovini godine je izgradnja vrtića novog u Trbušanima, tako da Čačane sigurno u sljedećoj godini očekuje dosta lepih stvari. Evo, na samom kraju naše današnje emisije, dosta toga nas očekuje u 2025. godini, pre svega vas i vaše saradnike, celo gradsko rukovodstvo. I evo, neke stvari ste i rekli i najavili, ono što je sigurno svakako važno. Je li ostalo nešto što niste ispunili tokom ove 2024. godine i koja bi bila poruka za sve naše gledaoci i naravno sugrađane? Šta biste im ovoga puta poručili i pre svega poželeli u 2025. godini? Pa pre svega koristim priliku da svim našim sugrađanima čestitam novogodišnje i božićne praznike, da provedu u krugu svojih porodica, pre svega svima, pre svega zdravlja u narednoj godini. Mislim da je to najbitnije, a sve ostalo će doći od velikih investicija. Sigurno, ko smo pomenuli, nadam se sljedeće godine i početi izgradnja opšte bolnice u Čačku, da u prethodnom periodu sve što smo obećali smo uradili. Malo smo pomenuli i otvaranje novih zdravstvene stanice u Ljubiću, vrtića u Zablaću. To su već višedecenijski problemi koji nisu rešeni, da će konačno 2025. godine biti rešeni. Gospodine Stevaniću, vam se i ovoga puta zaista zahvaljujem što ste izdvojili vreme i prihvatili poziv da budete večeras u emisiji Gradski putokaz. Također, ja vama želim pre svega zdravlje i naravno još mnogo više uspeha i još mnogo većih i još boljih investicija u 2025. godini. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Gradski putokaz. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju.